zama uku-understanda. People, they've labored and they believe in laboring instead of giving God. No, noma ngabathi uyathengisa, nanoma ngabathi usebenzaphi, nanoma ngabathi ufuna iposition enkulu kangakanani, you can surrender everything to God. When God says, I'm working mina, when I lead me, do things your way. Uthi usebenza lapha uthinteke izikhulu ngoba kunolomoya ongcwele olidayo. Kodwa uma ungenayo okulidayo ujuluka usebenze but bangaboni ukuthi wenzani, bangakhomenti nangomsebenzi wakho, konke kwakho kube yizeleze. Urujulukile wasebenza but kungabi nama results ngenxa ukuthi uwe lo sebenzayo. It's not the Holy Spirit. uNkulunkulu wayedala umoya ongcwele ebhizi ezulazula ngayo umoya ongcwele wangena ekuphumuleni. uNkulunkulu umusakasibusise. It is in the will of God ukuthi wena as you do his will, yabona uma uNkulunkulu ekubizela ukuthi wena hamba ovangela bese wena uyagijima uyofundisa, uphambana nemvula, phambana nombuso kaNkulunkulu, nentando kaNkulunkulu ayifuna ngempilo yakho. Yizo lezinto ezisibambezelayo. Yebo ngisemsebenzini kaNkulunkulu but angikho entandweni, akusiko lokho angibizele kona. Sometimes ngibona ngathi ukuvangela kuyahlupha, lokhu ukhokothana nabantu bakuphendule hayi man, ngcono ngiyofundisa, ngiye enkonzweni, ngishumayele enkonzweni, ngifuna ukuba sebantwini ngoba abantu banomsindo. Ngalesikhathi wenza njalo, you will find no rest. Uzowehla wenyuka still ungatholi satisfaction empilweni yakho, ngoba satisfaction, irest yakho iza ngokuthi umoya ongcwele akuhole as wenza intando yakhe. Iqala entandeni yakhe bazalwane ukuze wena utholakale uphumula. Awuphumuli nje phela ujahela ukuphumula enyameni kuthi sibone so great, but it starts in the will of God. Kuthi impilo yakho ibe sentandweni. Akekho okhona la okhona ngoba uNkulunkulu nje afana menzile, but kuwe wonke umuntu ikhona intando kaNkulunkulu. Ngiyo letha njalo ikulethe endlini yenkosi ngoba ikhona lentando okumele yenzeke ngempilo yakho. uNkulunkulu umusakasibusise egameni lika Jesu Kristu sibizelwe entandweni kaNkulunkulu. Unless ugcwalise wenze assignment yakho noNkulunkulu ngeke wakuthola ukuphumula. Hallelujah. Phumula kutholakala uma sowuqedile umsebenzi wakho kamoya, then you will rest. Jehova wayesekaqedile. Siphithiphithi kwehla wenyuka, ukungarelax, ukusebenza more ngezinto eziphambi kwakho kubangelwa ukuthi you have not aligned yourself with the will of God. Awusalayinanga nalentando kaNkulunkulu kumoya wakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lo nkulunkulu nguye osifake ekuphumuleni eze simkhonza sirelaxile sinikela konke entandweni yakhe. Athi uDavid eMahubo 23 uyangiholela nasemadlelweni alihlaza, angiyise nasemanzini wokuphumula. Ngiholwa nguye ongiyisayo le madlelweni alihlaza abesangilalise ngasemanzini wokuphumula. Ngeke wazisa lo moya ongcwele uzokuyisa as wena uqala uthi moya ongcwele ngiyasarenda kuwe, ngilide ngentando yakho, ngihole moya ongcwele. Angifuni ukujuluka, angifuni ukwenza ngokomthetho semhlabeni, but ngidinga igrace yakho kuzo zonke izinto engizenzayo. Ngidinga umusa wakho. Noma ngabe uyathengisa, hamba ungena emizini yathengisa, thengisa ngegrace kaNkulunkulu. Yithi Nkosi, may your grace lead me as I'm doing this business. I don't want to labor. Uma ungalabor uzothi ngesikhathi senkonzo utholakala usenkonzweni ngoba isikhathi sikaNkulunkulu. Uyazi ukuthi the Holy Spirit will take over. Yingabo namandiya wabona ayavala phela ayothandaza abantu bababuya babathole bagcwele bayisibonelo noma bengamazi lo Jesu wethu, kodwa bavala izinto zabo babuye labathole sekugcwele sekuthusa abantu ngaphandle bathenga kuvaleke nalelo hour abaye ngale, because igrace bazalwane nakithi simele uyi-understanda ukuthi ngiyo esifaka ekuphumuleni.
noma ngabe uyangena emzini yathengisa, you don't have to go around kule mizi bese wena uthe mina ngisakhona ukukhonza ngisayokoleka lemizini ngisaya kuphi na kuphi lapha solaba noma khona soliyangibalekela manje